ini tum kecil honai muraka bajaran ketri alang di alam jalan baci alih baci ni baci cerai lo coba juga buat pilihan apa nanti foto tapi si baci ni ram muraka anjir dengan kami tapi hokan kasi singkai gaji baci ni lo College along Prihiniangde. Halo friends kami, panapa itu? Don Maria tu, nililo, panghini amen si duit coba macam. Kasi panghini asami, kumar bagusi, final round kita ulang kita. Nalai tu cinema, cinema apa bukan yo? Apa bukan cinema? Panghini melo, nililo, abang piamen. So, non, Lili, ketara ponci, abang ki, kata asam yamen, alang list kami, final round, kata third round, cuma tinggal yang itu. Contestant number 2, hello. Contestant number 36, Miss Sally Signapi.
Thank you so much. Thank you so much, Congressman Portugal. Garbi Lamada kepating kunci apa nang limin ben isi ini abedi suri tuan Garbi Lamada Jerome sir, Ipan, Asohin, Lanka Joko, Nili Hisben, atau matake, aprang si Nili Matalo, Garbi tu, improve ni kaya laki dialogue ahin. Lahat ki Facebook nga na muli tu poso ono je, mani ratu scripting, buhitar po, mani unnatural, ratu real na nagideti, ratu ba sila patak, kibuli ji ratu body na hula so patak. Alam ki ratu script puri po, laki English hindi ki kalimat hindi, Garbi ki mitang ala, ratu puri pen, bujisi, ratu real egg, once ratu mo so correctly, ratu sila so patak, ratu improve take pute ni po. Kasi Miss Photogenic of Miss Tigalanju 2019 goes to contestant number 1, Miss
Jasmine Panjubi. Alang lihalo, pinahasikan Miss Photogenic. Kilong pada bang Pilo, Jasmine Panjubi. Kemuka tahun komiti avansi kasama na bangso anong ikilong po na bang Pino? Alang namin Serving Trophy contestant number 7 Kangnek kilang mi anong Akay pi patisami asalin hansi pi pensi cepalong po niko first, second, third, mata winner. First. Hindi Miss Sekelang June 2019. Hinpen alang itungkad suri hirjumi PC ilang ting tonic bogla. Thank you. Pardon. Alang ni pasta me kacitudun si pansa pacilino. Peneng Miss Sekelang June 2019 na perman kaya pada bang Pilo. Alignment Mirso Tisopi contestant number 13 Alalino first runner up Miss Sekelang June 2019 number 1 first runner up Kilong pada bang Pilo Asalin Hansipi contestant number 33 check dapat certificate long kunci first runner up belum kali itu Suripo Lompoji, tangka kirai, lapan cek, lapan certificate Lompoji. 2019 along, tangka kirai, Suriner Kep Lompoji, lapan cek, lapan certificate, lapan crown Lompoji. Lapan. Number 5, Cinta Jin, Let It Be. Richard Victor Lompoji, don't matter. Sponsor doan pasami lapen judge ka IP at iPhone betang lo sponsor sa doan lapen mga club members doan kata kayo ito photo season apan ito lang topes sige busy lebih labente tapi dari Miss Sekelang June 2019 na Harman daw nag-sponsor doon akhirnya kahit ipindang daw labente dito katsurokan doon Sekelang June so June matay hawa dumhan sa tabi nipsuman Miss Sekelang June 2019 ang Harman na po nag-sponsor Kecuali itu ngepelo itu neraka bagi members atau mana sampai niga kuapen profapiko labente fotografer penago videographer labent sound laban banyak pembers kami nilito neraka bagi members profapiko labente pucuk lara cerabdu Aku man bos kami coba piko, tapi business partner orang cerah dulu tu mana kami coba piko, tapi konsulan, a trainer, lapre mistik aku 2019 apraman, trainer masa grooming, tak kena bang itu mana kami coba piko, tapi Nali tu Kituan Satu kami bertalo Akhir mempar Kita ini Berbeda Mistik Ratu 2019